Okay, mango apapa tileke pa break tili ku court kumene tili ndi Vitumbiko Mumba kumene kukuoneka kuna kuti Vitumbiko Mumba anakamang'ala poona kuti zisankho zachipulula kukomwe kwawo kukomwe kumpotoko sizinaende bwino yayi iwo sangapeze mavoti 5 yes and moreover analiso sanali m'Malawi muno nde zinthu ngati zimenezozo iwo ndithu anaona kuti abwera apite ku court akaweruze kuti yayi apa mwina tivoteso titere zambiri zochitika right ndiyebe pakadali pano anatuluka ndithu anayankhula kugulu kwa anthu kuti akuluakulu sese kwa mlandu ndithu sunathe ulowaso ndithu cha kumasanako ero akuluakulu tikaye pa break nde guys thank you so much awanda Vitumbiko Mumba kumaso kuli mikulu wiko kumene koko nde guys anyway guys thank you so much. Ya kwamba mungeni mose bakwiza kuno tindamale yayi bakuma kuti vapumulika kuti kuwaka afu tutambile ngeso bakacha ma 5 o'clock weni mumanye chintu chimoza Dima ungatonda ungweru yayi Dima ungatonda ungweru yayi nanga vapusikizgi vagulugulu vadavali vangabonga vangatiuli unenesko ukutonda vyose bali vantu vanyeke avakutwa chipani ngenja kwawo lekani vakupanga vyakutinyirizga vanyawo weni tavanyake tikukana kutinyirizgika ndipo abo balunenesko tikufumapo cha lekani imwe mwiza kuno mwahuno titile lumoza nimu changelingiso batamala 5 o'clock nimonge nchomene vumutumika nchomene Thanks for watching. Balawian. Cameras.